Nshuti bakunzi muteze amatwi radiyo na televiziyo ubwiyunge mwiriwe. Ubu turi kuwa gatandatu tariki ya 5 Werurwe umwaka wa 2022. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Mugwaneza Rafiki. Aya makuru akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira. Mu gihe mu Rwanda hitegurwa inama mpuzamahanga ya Commonwealth, abasura u Rwanda bakomeje kwinubira isuku nkeya igaragara mu mahoteli. Abaturage bo mu Rwanda barataka ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa gikomeje kwiyongera cyane kandi batazi impamvu yabyo. Mu mikino, Mohamed Salah ukinira Liverpool yemeje ko yatunguwe no kuba yaraje ku mwanya wa 7 ku rutonde rwa Ballon d'Or iheruka. Amakuru ku buryo burambuye. Mu gihe mu Rwanda hitegurwa inama mpuzamahanga ya Commonwealth, abasura u Rwanda bakomeje kwinubira isuku nkeya igaragara mu mahoteli. Louis Bendixen ukomoka muri Denmark witabiriye Tour du Rwanda 2022 avuga ko hoteli yacumbitsemo yarajwe mu cyumba cyuzuyemo ibinyenzi n'iminyorogoto. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, uyu mukinnyi w'amagare uherutse muri Tour du Rwanda yasojwe mu cyumweru gishize yavuze ko hoteli yacumbitsemo yayizinutswe kubera serivisi mbi bamuhaye. Amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga bivugwa ko yafashwe n'uyu Louis agaragaza ibinyenzi n'iminyorogoto bigendagenda mu cyumba cya hoteli Hilltop yarayemo. Umwanda nawo unuma impande zose. Si ubwa mbere havuzwe ikibazo cy'isuku nke mu mahoteli yo mu Rwanda, kuko no mu mwaka ushize wa 2021 bamwe mu bakinnyi bari bitabiriye irushanwa rya basketball bijujutiye ko barajwe muri hoteli ifite umwanda. Umwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu cya Guinea yanditse kuri Twitter ati, "Birababaje cyane, hoteli turaramo ifite umwanda ukabije. Ibyo turaramo biranuka cyane." Mu gihe bamwe mu basura u Rwanda bakomeje kwinubira isuku yo mu mahoteli bacumbikamo, hari n'abandi binubira isuku y'ibiryo barya muri za resitora kuko bibatera inzoka zo mu nda zirimo na za amibe. Muri Kamena mwaka wa 2022 mu Rwanda hazabera inama ya Commonwealth izwi nka CHOGM, izitabirwa n'abantu bavuye mu bihugu birenga 54, gusa isuku ikaba iteye impungenge. Nyamara leta ya Kigali yo ntihwema kwitaka ko iza ku isonga mu kugira isuku muri Afurika. Abaturage bo mu Rwanda barataka ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa gikomeje kwiyongera cyane kandi batazi impamvu yabyo. Abaturage bo mu Rwanda baravuga ko iminsi mike ishize ibiciro ku biribwa byazamutse cyane kandi batazi impamvu yabyo, kuko ubu bagowe no guhaha ibibatunga. Abo mu mujyi wa Kigali na Gisenyi babwiye BBC ko amavuta yo guteka, isukari, umuceri biri mu byazamutse ku buryo bugaragara. BBC yagerageje kuvugana n'ikigo cya leta gifite mu nshingano kurengera abaguzi, ariko ntibyashoboka. N'ubutumwa ugikuriye yandikiwe ntiyabushubije. Damien Ndizeye ukuriye ishyirahamwe ryigenga ryo kurengera uburenganzira bw'umuguzi agira ati, "Nta kinyoma kirimo, ibiciro koko byarazamutse, abaturage bagowe no guhaha ibibatunga mu gihe ubukungu bwari butangiye kwisuganya nyuma ya COVID-19. Ibi si ibihe byoroshye ku ngo nyinshi zo mu Rwanda zitunzwe no guhaha nk'uko abatandukanye babivuga." Mu mikino, Mohamed Salah ukinira ikipe ya Liverpool yemeje ko yatunguwe no kuba yaraje ku mwanya wa 7 ku rutonde rwa Ballon d'Or iheruka. Uyu mupira wa zahabu watanzwe umwaka ushize wahawe ku nshuro ya 7 Lionel Messi, mu gihe Robert Lewandowski ari we wahabwaga amahirwe menshi kurusha abandi kuko yari yaratsinze ibitego byinshi ariko birangira atawuhawe. Icyakora rutahizamu Mohamed Salah yarahagaze neza cyane ariko yirengagizwa n'abatora bamushyize ku mwanya wa 7. Salah yatsinze igitego kirenze kimwe kuri buri mukino. Ibi byatumaga benshi bemeza ko akwiriye kino gihembo. Nubwo yakoze byinshi,
Uyu munyamisiri yarangije inyuma ya Jorginho, N'Golo Kante na Karim Benzema. Salah nawe yemereye Egyptian TV ko byamutunguye kuba uwa karindwi, ati byarantunguye kwisanga ku mwanya wa karindwi mu bahatanira Ballon d'Or, ariko ntacyo nabivugaho, nta muntu n'umwe ku isi watekerezaga ko naba uwa karindwi, ariko niko byagenze, ubanza hari ibindi bigenderwaho. Nshuti mwari muteze amatwi radiyo na televiziyo Ubwiyunge, naho amakuru yacu agarukiye, reka tubibutse ingingo z'ingenzi zari ziyagize. Mu gihe mu Rwanda hitegurwa inama mpuzamahanga ya Commonwealth, abasura u Rwanda bakomeje kwinubira isuku nkeya igaragara mu mahoteli. Abaturage bo mu Rwanda barataka ikibazo cy'ibiciro by'ibiribwa gikomeje kwiyongera cyane kandi batazi impamvu yabyo. Mu mikino, Mohamed Salah ukinira ikipe ya Liverpool yemeje ko yatunguwe no kuba yaraje ku mwanya wa karindwi ku rutonde rwa Ballon d'Or iheruka. Mwese abari bakurikiye radiyo na televiziyo Ubwiyunge turabashimiye. Mwari kumwe nanjye Mugwaneza Rafiki, naho ubutaha.